Times of Mizoram clear tu te chibai voin hi August ni sompali ani a chanchin thar rang kan ngai thlau le don nia zomi mothers in Chorchanpur gangrep adem nge demlo han soiji ve ila August ni sompani nimin khan zomi mothers association ZMM hingin thuchwa siam ani a India Today North East apo voin tlai dar nga le achan ve thleng khan ala oma ti hian anzia kani mei teinu kumsom thum pasar mi chu mei ni thum tlai daruk le achan ve khan tu ti hriat loten khumuzam ba mei tei leikai lamka a an Pawngsual ti kan beng hriata alo thlenga zomi mothers association chuan eng namle chi po ni se mei thechunga swal na hi adem tak zetani eng boina apo mei chia le no pangte atwar tu an ni fawa tuntum boina po hian mei chia te torna hi mitin ngai mo ani mek kuki zomi nam an ni wangin kan meichia inge mozat meitei ten an Pawngsual to a hetiang mi pat meichia na thila in soi sak na hi kan lo tong nwal to ani kuki zomi meichia te tan ro rel ladik kan thu rualin lamka thil thleng nia an soipo hi chui chian kan thu tani meichia te bitum hi bansan ni ro se zomi mothers association chuan lamka Pawngsual tuar tu hi alaina tak zeta Supreme Court in Arwat Special Investigation Team SIT in he thubuai hi chui turin kan ngen lamka Pawngsual thubuai chuina konga thilswal ti tu te man anni theinan le atwar tu in rorel na dik amu ngei theinan kan thlop tlat donani anti he thu chwa hi alem siam chop ani ti anhuwa kan threle a ma se alem ani ti kan thrian ma comment hi tarlang tel ta thowila lamka gangrep hi meitei te phwa chop mai emo kan ti lain zomi mothers association chuan dem na thu aron chwa veta a chui chian mabak lanima se amuna omten atwar tu thlawang hauna te anron chwa ta ka hi chuan ngai dan siam a har ta hle meitei nu kumsom thum pasar mi hi a medical exam report kan thelova thlathum nuwa medical exam hian Pawngsual ani nge ye ti afin fia thei tak takem pomlai nei ani pheichuan intercourse in polna a om ngei dona aeng ber khange Pawngsual ti han hai chwa chu a thei donem keini medical forensic science lambang bowe tak chuan kan thelo mai ani lova a thei po kan ring lowani meini thum lamka gangrep hi thu athang na satwa thil thleng tak emo phua chop emo po ni se investigation team te hian an chui chua po arin omlo ve a meitei te thil tum a hlo tling tha hle don ni te point alang meitei nu swal ron nia an soi hi meini thum tlai daruk le achan ve ani a bi phainom thil thleng kha meini li ani chuwangin Pawngsual tan masatu kan ni ta der maya tin bi phainom thil thleng kha ko chuan na takin hremna lek ko eng angma se meitei te hian phubalak na nga chwa antuma an ruam hanna akal dik theidon ni in alang bok viral video meichia te Pawngsual anilo ti la chu atwar tu te ka atangin afia to a kuki te ai meitei te hi anlo ngil nei jok ani hi ti in mitam tak chuan an ngai thei to donani zomi mothers association thuchwa press statement khan tiang hian ti jok se meini thum lamka gangrep nia soi hi chui chian ani male fin fiana thatok aw ma chu chotak khuka khuk pui turchi ni in kan ngai lo achan chu meitei te che dan en hian lemchanna atam to a rin hal mai chi an ni lo ti in chwa ta jok se adik jok angem o meitei nu hian dot asoi ani ngat chuan ani hlo viau don ani hi tuna comment kan soi kha fake press statement ani ti kan thriat ma ami ani zomi mothers association chuan an letter head mangin August ni som pani khan fake press statement siam ni in meini thuma meitei nu kumsom thum pasari gangrep chungchang thuchwa siam ani chu siam chop fake ani thu an puanga an pol ming le letter head man ani chu dan angin malak an tum thu an puang bok khatiang thil mi puiril ru hwai koi thei thil phua chop siam tu te an dem tak zeta hetiang thil hi a hluar to a mi puite phim khur turin an cha bokani zomi mothers association chuan Chorchanpura eng in Pawngsual nama meini thuma athlen lo thu an puanga he in puna gangrep hi phua chop tak meu ani antibok zomi mothers association chuan
nga chan le fin fian na omlo in pu na hi CBI in chuinge se thudik puan chwa niro se antibok Zomi Mothers Association press statement lemkha kan comment thui man viawa kan riat pollo nan press statement dikzo ka hian chorchan pura gengrep athlenglo phua chop ani ti in Zomi Mothers Association chuan apuang ani United Naga Council in Naga MLA pariate akhak August ni Somkhan Manipur MLA Somli te chuan Prime Minister Narendra Modi hena memorandum anthe luta demand chi hrang SO agreement suit te Assam Rifles lak chwa NRC kalpuitur Manipur in pumkhat na him ti te an thlenani MLA Somli zinga khan Naga MLA pariat anlo telve a United Naga Council chuan Naga MLA pariat te thilti hi alahun lova min thong tak setani anti Meitei MLA zongzong po antel lo laya Naga MLA pariat anzuk tel hi beisei lo thil ani rengani United Naga Council chuan ti hian thu chua asiama MLA somthum pani terwala Naga MLA pariat zuktel ve hi kan hrethiam lo takzet ankal ni August ni kwa ve khan Naga People's Rally huai hot ani a Manipur State Naga Hill District zongzonga Indo Naga Framework Agreement ti hlotlin ani thainan Sarkar kan norani hetiang boruwa kara Naga mipui ril rem lo zonga MLA pariat che nahi kandem takzet kumsang ni sompanga August ni thuma India Sarkar le NSCN IM10 Framework Agreement anziaka Naga mipui te chuan Indo Naga political issue Naga mipui te huap zo taka chinfel ani thainan Sarkar kan normek laya kan demand ne na inkal in mil lo thil Prime Minister hena anzuk thlen hi kan beisei lo thilani UNC hi Manipur Naga namsom ni te ai o ani a Naga MLA te mingzia na le anthil ti kha Naga mi puite du dan le pomdan ani lova kan ai o anni lo United Naga Council chuan atibok Naga te in rem lo zia le Indo Naga Framework Agreement a hlo tlin don lo zia alang fia tel tela Meitei le kuki buaina kara Naga te din hun berzia alang chiang tel kan ti thai o me Kuki ten temple zathum som kwa pathum an hal cheto Umang lai kan ba apun balup UKAL Nwaya Working Committee on Protection of Meitei Temples din ni in he working committee hian August ni som pani khan thu chwa asiama tuntum buaina kuki narco terroristen Meitei Temple zathum som kwa pathum an hal cheto ni in an soi an thu chwa chuan Protection of Meitei Temples Working Committee chuan zirchian na thuk taka akal pui nuwa report hi puang chhuak chau anni ti an soya Naga te omna districta temple pakhat ma ti chiat anilo antibok ti hian anziaka kuki narco terrorist te hian temple te hi an hal che satya lova pathian limte an rapa chil an chak khumbokani temple zathum somli pathum zinga somli pali chu umanglai temple te ani umanglai temple anti chiat te chu tengno pala pathum chorchanpura som pakhat kakchinga pali Imphal East a pathum Kangpokpuya som Bisnupura paruk Imphal West a pasari temple zale som te hi apok ba lai pham te enkol ani a thatu te pathian nu temple ani tengno pala som panga chorchanpura som thum parian kakchinga som ni pathum Imphal East a pakwa Kangpokpuya pathum ti chiat ani Hingkhol lai temple zani som ni pathum ti chiat te chu kakchinga somli pakhat chorchanpura som sarpanhi Bisnupura somni tengno pala somli pathum Imphal East a somthum Imphal West a pali Kangpokpuya som pathum ni in adang som paruk chu Hindu pathian omna ani Meitei Temple zathum som kwa pathum ti chiat le hal anga an soilai hian thalak pakhat lekpo fia fel fai tak an pe theilowa tuna thalak an tarlan hi Shiv Mandir Kobru Leikai Village Kangpokpui District ami ni in an soya thalak hi My India My Glory atanga anmu ani Kangpokpui lama omten thalak hi adik le diklo an soitura beisayang Meitei te hian kong engkima tribal te khum antum ni in alanga apoimo ber evidence thalak video tarlan tur an nei lova hei hi andot soilan chianna pakhat ani Nisom pangachunga ruang lachuak turin hriattirna an siam
Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMS porompat infala mi paruang pathum aw meka voina tanga chiara ni som panga chung enfia lak thei ani thu nongpok sekmai police station Thobal district chuan nimin August ni som pathum khan hriattirna achwa nongpok sekmai police station officer in charge SH Chandra Kumar Singh hriattirna atanga alandanin ruang panhi te hi meininga jingdar nga min somli pathum khan Ningel Tobul village intervillage road Sira mu ani a mi pakhat hi maidung sei 5.4 feet kumsom nga pakhat vel kortlon vutbuak rongle serthlum min rong t-shirt aha ani pakhat jok hi mai bial lam 5.6 feet asang kumsom pasari vel ni in jeans dumle t-shirt violet rong aha tin ruang pathum na hi S Elimphai village Kangpokpui district a maini som pani khan mu ani a ruang hi mei kang u nu ni in asil fen le mel mang engma soi thei ani lo ruang pathum te hi postmortem anti nuwa JNIMS mortuary da anni a voin thlengin a hlom tu tur an la om lova ngai ven du le enfia du anomani chuan ni som panga chung hun an honga hemi nu hi chuan dan angin an phu mai don ni in alang ruang te hi tribal anni nge arin oma ruang endik tura porompat in falkal ngai nala ala om silo aboi thak khop mai ITLF demand panga jinga tribal te ruang infal mor ka omte lak chungchang kha ngorta ka bo zui athangotang Supreme Court a po petition siam ni se meiteiten torbung bangla an phum main ti raldan ingai tuang u anti ni in alanga miza somnga lainun na chan kan omlaya ruang som thum pangalek vuitur kan nei hi engemo malakna a omanga yani voi khatal hi chu central sarkar bumdan ngai twa ve ila valley district tribal teruang min pevek ula mundanga kan phum don tila kan mu kim vele s bol zanga bok phum le ila hetiang boina kara hian engtin nge hremna anlek ko chuananga kukin pi manipurin thupa choi turin amit sa an phut Lok Sabha session nei jota ka Union Home Minister Amit Shah Thusoi Khan mintin na hlom hle a ko tu women wing malak na hnuaya Kangpokpui district gampi phaya August ni som pathum nimin Khan Amit Shah Thusoi du lona an lan tir nga tani he huna hian ku ki zo nu ho mi sing chuang an kal khoma thuziak chi rang rang Amit Shah an ati swal pomro se athusoi ti ding na siam ro se Indian vek kan ni dan lavalut kan ni lo British te main Manipura kanom to tite an kengani heti lai hian kukin pi Manipur chuan Union Home Minister Amit Shah chu Parliament session a athusoi wang khan thupa choi turin aphuta Parliament a Amit Shah thusoi kha mi pui thlan palai te thusoi tan awm anglo kuki zote mintilung nur takzet kukin pi Manipur Information Secretary Jangkholun haukip chuan ati Union Home Minister Amit Shah hi a politics jinkonga voi khat ma latlom lo voi khat ma thupa la choi lo ani a ngai dam adil don lo ti hi achiang thokhat viawani meitei helpol ten Independence Day an boycott Manipur Helpol Revolutionary Group te chuan Coordination Committee Korkom an nei ve a Korkom chuan India ram zalen nani August ni som panga Independence Day chu an boycott thu an puanga India ram zalen na hian Manipur a huam velo ti in August ni som panga naktu khian general strike an ko kumsang khat zakwa som li pakwa a India in Manipur alak atang khan Manipur history ro pui tak chu nol ani a dan lovasia Manipur merger agreement 1949 khan India Independence Day chu ti luinain Manipur mi puite minlom tirta ani Manipur ram mi diktakte in pum khata om hun ani a India tangin rorel na ran kan nei angai ani korkom chuan ati tuntum buaina kalmek po hi India sarkar divide and rule policy le helpol telaka operation chuan lama manga inhwa na chi athe darwang ani he thili kan riat chiana India colonial constitution in minpek ang Manipur ro puina le zalen nakha siam thar le apoimo ani kumdang kan lo ti thin angin general strike hi jingdar khat atanga tlaidar ruk le achan ve thleng ani dona essential service te ahwam lovang korkom chuan atibok meitei helpol te hian India lakata zalen na an suala Independence Day hi tunma atang toa boycott thin anni tlang mi helpol te roin India dan puin aphal rural na ran kan nya ta
India ram atanga in lak ran tumin Independence Day po kan la boycott ve ngai lova India sipai te po Nagale meitei helpol te angin kan ambus ve ngai lo heng thu te hi BJP hwai tu te shilshiat an ngaya India's national security ti chiat tuma zalen na sual hi meitei nge ku ki te ti zona hi pek an ngai ani ole tun tumatan chuan kan du tok le photanga naktuk lama min lo ngai chang le anga zan na tan chuan mangtha kan ti le phot aniang chu